Ganteng ternyata no. Cing, cuma bayas. Engkeng terancam mo bayas. Cing mo mek kape. Terancam mo bayas. Mena cine, cing jenang cicro begal tuh. Apa begal tuh? Bencong begal. Kado tuh, you know. Engkeng caranya mah gaya nih. Sari wisata mau tutup. Bunguci sari wisata. Bungut nyi. Lo. Ya keles nas ya. Ne mau kewah enak lo. Cing orang sari wisata. Pariwisata cin. Oke teman. Kajan cing orang kewah sengali gaya. Canglah bos ne. Ya baik les nas ya. Masa kene jang sugay. Senjakan ti kong tai ya. Jang bok cangnya pak cini. Ya bos kesugen bos jang satu nanti ke jambak cang bot cing kali. Enggak lah. Bot kan nah. Cang. Sudah cantik cin. Oh cucu nih ngomong. Ini mana bos? Dijawab bosnya. Jani kan telepon mau. Ndin dulu lindun. Halo bos. Halo, ini siapa ya? Ini bos kan? Siapa ini? Saya ajudannya bos terkaya di dunia. Ada perlu apa? Pak, saya membutuhkan uang, Pak. 20 juta, Pak. 40 juta, Pak. 60 juta, Pak. Siap nih, siap Bang. Sorry. Make up nih. Ngandung. Nih, cong. Oh, begal. Kuda ya lagi pes. 60 juta. Kepang. Beh, ini Oke, Pak. Tempat biasa, Pak. ya mesti sabar nih ya 10 juta. Ngalik cepet cek mat ngentu nak. Nah, res nah jalan aja sing dulu baca. Res boceng ini, res boceng ini. bos. Lalu bos. biasa aja. Sing toleh. Oh, Bos. tuh kacang cim boleh bos. Bapak nah. Ye, ayo. Oh, Mbak Deng. Ya nah. Ayo. Nah, Oh, kagak. bos. Cumi, cong. Ada yang cicang pocong. Pes, udah 1 juta. Ini gede sih 20 juta. Wih, cenik gitu. Buka tuh. Bang tuh koper tuh. Bang nak bencong. Tuh, belar. Cik gobar. Wih, udah buka tuh malu si bomnya. Apa sih bos? Wih, Ci, coba buka. Siap bos. Yes, ada sini kita. Upah sudah dibencong gitu, Bo. Aduh. Kena sial lah, Ce. Emang enak.